책 영종 로티 고랭어버 사이타 쫄롱은데 마주 항타 쪽레맥 테데로니다 Kona ka Charlie do copy ke ko somar teman tison ke cekhanan bombe mandi ko borenga war salong le ko sita ni nang songa Charlie do sante ni ke matha chon cheko ni ke 저 탄보부시 가 마탈로 시타 오소 마르방시 쫄롱 액 테델로티 거 ko somar to nang ka matha ma matha nang le hu nang yong se ke than vegi te ko somar thula ko ni tumrang ko somar dok pi hu ni nang toy pu ni phasa nang tham tha pulok lo ang kini ki thik thidit ko isikul ang kini ki berenda ta thegom de ra bang pena la sini nang toy pu nang than le than dei ला सन प्लोते मे पिकलम लो तो आउसो मार फानले नंग तोय लांग हे ने उन आन थाना लिंग थान पो ने के बेरेंदा पु पेसिता आलू आन के लुदुन लांग लो लासिने थान पो नंग तोय नोय oi tinang toy puti ko timo komison nang pichom he di कोमिसन oi mo oilin bagada man ki boyal he te mo phina hang dile ti ko ni ta ए कलांग मा चोक लके माथा वोंग नंग ने हो nang liri dilo blote ni ke pen na pen mate ki nang toy thi thele ti ko ko somar lo ki ने तारे दिलो ती के थानी भान के chok lo ante dah no ki hemne chedam thuna kwar ti on da sa phing ni ho ek देखजी ते या to yo dam ro ko phing ge la ni अच्छा नंग तुम ट्यूशन ना चार्ली फंसे के वांग लोगे दी kalang sa मेलो नंग तुम अप्रांग नीलोंग वांग वे अप्रांग को मा नीलोंग चार्ली दुन लो मा Charlie dun desa nang than bang ami der le la sinang long bang lu ti ko ला जीते नंग तुम एक चेता माथारी बीनी पेन के ने नंग तुम बाहिनियन ता नंग थान पा मेपो choksa चार्ली पा मेपो के दी Charlie pa me po sa मेलो इनते तुम ट्यूशन चेंगचे अप्रांग ना बांग है नंग मे नंग चे थान था ni men ma sa ni men ne long ki po sa long ki long तंते लोंकी पुनंग मेना मीनिंग चिचिनी लो मना chi ni la sa ni ki ni men dang der le ता तंते नंग चे थान थाते ni men na meaning de chabi ki ding pulo sa चाबी की दिंग oh कोसो नो लखे mai sa chi ni ne lang ma long buga ki ding phan lo ki buga chabi phan lo pang ro pere chabi ki ding pulo sa simple 100% correct sir दोजोय 100% करेक्ट पहा 1% द करेक्ट रे है तो नंगजोंग सिलापाने थे पुते नंग बांग नंग छथान था नंग मेना मीनिंग ni mena meaning he sir ती don't waste your time tell quickly ni men ki lok men ni pa lok haya men ki wang posi lok men pulo am ki joy le अने की जोय ले पहा निनोय थे एक पिक है नंग तुम ni tung ge ni ning re sen ti ko ता को नंग ठक थोला दोजोय ni dumge ki thek pongsi ki lang nu dak lo aku ning G2 Highland. Okay, let's forget it. Nang, cabi ki ding bang, thoda. Stand up. To, tangte. Nang nang chitan tha. Nang ning ki dog. Naya subject ko pilo. What is your favorite subject? my favorite subject is mathematics sir Mathematics or mathematics? la bang pon sa action Got it. Mathematics. To. Mathematics spelling nang than tha to. MH mathematics Upaya ke chata. Umpa metha. MH mathematics Favorite subject? Mathematics puha. I spelling nige
เทกทีกูซ่อนละแก ไอ้เลี้ยงสิเทคเทจอสกับเพลงนั้นจริงเหรอ กับเพลงนาจูน้อยปะฮะต่อนางกันนาจูน้อยผู้พันอาจูปนได้ต่อพุทธะนาง favorite subject mathematics บุลเตอผู้น้อย who is the father of mathematics Father of mathematics is calculator sir. Hey, uku na. calculator pa ha chokje cheta chokje father of mathematics calculator sab pora Archimedes hello bapre ko sana jalo nang tumke तुम्ही चिनी ने सर अपन के calculator लो देख सिवान दिखी तो तंगला प्लेटी को over smart ini noi mat ni punang parting thu lab lo ho arnam paracetamol cho tektik lo bon la oi jejuk beri lockman nang apai thor tha to suta theru ki thitang so dek jiksi to nang pain se than tha nang favorite subject ke kupilo Ni favorite subject ke science ni ning dog pi. Ni phan ke ni paita scientist nang pamanji tang ho. scientist ke chimanji pa make melo to nang favorite subject science bulote ne e the alam na arjula la itum ke do appear the mate art along arve ko sonsi nang ke jang lo Pirthialong arbi nang ki jang. Oh, sar laki hang song pen ana matumsi lang chi phunang ke kipa podlo. ku natsi ar nam tumle lang chi phunang ke pora का लैंग लो सर आर नाम तुम सेंग संग दु तंग देत ले ओ arnam जो lahayo so mar tumhan dia de tha bank ke nang tumhan si lang chi phunang kibarat pu nang koyare lo o sumar ma buji je dalo bon Usa, ente pirthialong ke vutong ki bang paprang ma mate vuti tong ki bang paprang lo. ko bima jang la ni ta ting ni delo kum gok lo lagi bini tok da moy penap nang paklang o Ki thek thi pon ma pimasa. Hum vok nang pirong ki ka lang bon ko la. ne ke theklo ti ko marli ne chot kali oso mor ta thekla so answer ke nang tum na chalo ke thek ke Ni he musumar do usar. Cha judang den puneta. उसा इंते नंग स्कूल तुम के नंग फेवरेट सब्जेक्ट के कुपीलो ne favorite subject ke history ti ko marli ne ke ha ko lamta chini lablo mahatma gandhi achu jengkwan mata ne ke chini lo sita ne nang than thi उसा इंते ने इसी नंग जुलंग वर्ल्ड वार 2 हुट फिर थे दांग मिनट दांग को आनो की थी चिनी मा very good question World War II hut ke approximately 75 to 85 million amunit ke thidun lablo itum na chollo ki thidun de ke chini lobo ला आन ले दी la an lo Usar, ente ni isia kuisonal julang. Laki tia kum anamian nang tham lap tha. ko masi 75 million amun ni ramen le ki pu lap thek po mo vang big pik la hayo so marju ni si the rap thu ni me lo le la la swar leng ta wa su mar nang ke toy rong lo ni nang
tôi thăm nang tôi nhìn biết luôn là je plan di ko so sa la lap ni ke Oti ko asar dah lu kan nang than tu si kuisong se nang arju re han thek u ibon ko so sa pi na pen ki wang nang ni lu ni tang dah lu ko along prega dam dong le dah te tibon ko la ai ko buat dia sono semar nang kiri pi peng lo maho e make e jang thothar me se tho e pranta ke dam thuji ai ko un elo nike un elo e plan play na sono semar ke जो ने फांसे कंप्लेन नंग पीठू बको के थान थे का ट्यूशन मगा थानक थे ट्यूशन मक निके नंग रिपी था पलो नंग रिपी लो निके नंग थे गंदे दे लको लान के नंग के थान मे के थान नो के थान थे के नंग ऊपर लो ke than ke thek luti muthe halu su student son avelo ma du puson te than me chat jiti athe layo sumar ke nang chedan dong mati ओ अथे मने नंग ता पिंसो समारा थानिंग तुम तेल गदी आर लो पे निकलियम याद कोना आर लो सो फांसी के थानजी नंग ने हांगदी जॉब दे लंको नंग ता man will be man lati komisyon na bang nang pa budget po he lagi ke nang sore tiko athema arlu su student kiri ke sung krungan khangjang hu jing lo bu solam lati horjun bona hor he inquiry pute junje offer pute jun la sanjiti dah tangte dah